Makathunyiswe uNkulunkulu abongwe egameni laJesu once again bathandekayo siphale tanda. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Uma ngisuka kuwona lomhlaba womthala ngizohamba nginojabula ngoJesu uzongiyekisa ngisuka mayadasha umthala ngizohamba nginojabula ngoJesu uzongiyekisa It's quite difficult for you to sing such a song if you know very well ukuthi nangathiwa uyahamba kulomhlaba utamngeniswa imali egameni laJesu. It's one song lekufuna ukuthi nasiyihlabela bese iyasikhuthaza ekuthenini ingabe indawo bakulongenawo nangihamba kulomhlaba ngokuba sonke simisele wedlula kulomhlaba. Amen. The only way to see God or the only way to inherit the kingdom of God, it is through or by death. Amen. When you are a fan, Amen. Oh hallelujah. Sibonge uNkulunkulu bazalwane, Amen. Siyabonga bazalwane from Bomane. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. We see the hunger, we see the zeal, we see the desire. Egameni laJesu uNkulunkulu ngathangaqhubeka ethe khona lapho kulento inhliziyo letimomene egameni laJesu. Siyabonga kakhulu bazalwane nonke bazalwane ngekho ikaphatheni lelikhona endlini yasimakazi egameni laJesu sasimvusele lokhona lokungahlanganisa. Hallelujah. Lomoya ngcwele egameni laJesu sivusele to our spiritual parents as well egameni laJesu, to my wife Mkhwanazi egameni laJesu, bobaba bomake omkhulu bogogo insha egameni laJesu sanesikhulu wethu sisha lekhatha bazalwane. In Jesus' name we understand it's a night of prayer bazalwane. It's not a prayer night, it's not a preaching night, but it's a night of prayer egameni laJesu. Once again bazalwane please ngivete ukuthi sonke ngisathanza uNkulunkulu egameni laJesu ngenhliziyo yami yonke nangemandla ami onke egameni laJesu. Ngifisile ukuthi ngikhonde inkosi, ngihambe phambi kwayo ngenasici, ngihambe phambi kwayo ngokwethembeka egameni laJesu, ngishaye intsambo ngingenalo titho letitabe tingivimba ukuthi ngangene ekhaya. Sifiso sami ukuthi ngimpilele uNkulunkulu noma kunalesi sithiso sokuthi nangedlule emhlabeni ngidala ngena ekhaya lasesibili, kepha kunemgomo lenginawo ngempilo yami kusenini. Ngifisile kungazuthi sonke besingahamba kulomhlaba siyawudla lifa lasekhaya esibili. Kusifiso sami esikhulu ukuthi ningakafi kulomhlaba ngibone emabhara evela seSwatini ancipha, kwanza emabutshani, kwanza ema-supermarket, kwanza bo-coffee shop, kwanza bo-boutique, kwanza bo-salon. It's my prayer ukuthi kusanzalo bese se-overflowa emabandla
instead of ukuthi kwanze emabhara tindzawo tekubulala insha, tindzawo tekudestroya bonke bantu egameni laJesu ethiwa lokho but kwanze kakhulu emabandla egameni laJesu. Kwanze emabandla la tawukhona u-accommodate bonke bantu labalambele bomele uNkulunkulu egameni laJesu Kristu waseNazareth. Umthandazo wami phazameni ngiva nemehelo liyamiza kuba kakhulu ngoba kuleti khathi lesikito umthombeni ngitona tikhathi leti-decider, ngitona tikhathi letihlungako, tikhathi tekwehlunga ngama-holiday akhisimusi lesitiwe. Kube nangakubeka kafishane ngathi December is the worst attempt month in Christian life egameni laJesu. Uyenda January, yes ngiyamati angamkhohlwa. January ugcwele anxiety, ugcwele stress, ugcwele yonke into longayicabanga ngoba sekufuna ukuthi imali sathana lakwele wayispenda kaDecember izimo tona adikapheli igatsele imali sathana lafuna uyichithe njalo kaDecember. Then comes January, lapho January afike azabule uthemba emzalwaneni, afike alahle ihope ukuthi even when this is like this but there is still God on the throne egameni laJesu. So lamalanga laba bazalwane esidinyanga letimbili egameni laJesu ngivumeleke ngezinto zamashumayela ekuthenini December inyanga lehlungako emabele nemakhoba egameni laJesu. If you want to see ukuthi ungumzalwane loqinile yini egameni laJesu, ungumzalwane lotinikele all out yini ensizisweni noma ekhaya, utakubona ukuthi utawuphenka kanjani kunama-holiday aDecember. Malanga laka andilothola ukuthi emakhola sihambe egameni laJesu ukuthi asinzisiwe egameni laJesu nakahamba in 2023 but nakabuya 2024 kubuya senemakholwa lefunakala ukuthi ayokalelwa phansi abasele kuhle kwesitimela semalahle, akalelwe phansi athotetelwe kuze avuthe egameni laJesu ngokuba kube kuningi emakholwa latingaxe etuwako ngalamalanga akhisimusi. These are very sensitive holidays bathandekayo. Lapho you need to be very careful. Kunento kwendeka December yonke into ichithiwe egameni laJesu. Kunento kabe kwenziwa ngisho nasemakhaya sihlala khona maneke ama-preparation ngokuthi kumele kube imbudi ugezwe ekhaya egameni laJesu. Maneke ama-preparations nenziwe ngokuthi kumele kube inkomo ukhulunywe nalabaphansi kubiswe utshwala. Kuneke lokwenzakalako kaDecember egameni laJesu. Intsha yethu ibheke ngokuthi siyinike imali pocket money ihambe iyodikhaza egameni laJesu. Kuneke sathane lakufakela ukuthi umuntu akadikhaze athokoza kulama holiday ukuthi asebenze into elibi. Be careful of December. Be careful of this month. Hallelujah. It was not designed to be a demonic month, but Satan ufike wakubuka lokuthi libanda liba ku vulnerable stage ngalo December. Ola kuyenza la sakhabelisako esigabeni sokuthi siphetha umnyaka, esigabeni sokuthi sidla Christmas. Ola kuyenza la siphathisa bona esigabeni sejabulo. Whereby nisho emakholwa akathi kumele ukuthi kube khona le ndakuthi kuqhambi kuze ngihlabuluke maholide but understand abafundisi. Okay. Ngithi awunyaka ngijabulile. So inkomishini noma inglazi yewayini but understand abafundisi. Le nyanga lena bazana inyanga lapho la very sensitive la kumele ukuthi sihlale silinzele ubuya kwenkosi ngeqophela lokusedulu kakhulu. Ube wathi umfundisi wami nangathiwa Jesu ubuya ngala maholiday la. Just imagine on your own phone. Nangathiwa Jesu ubuya ngala maholiday la akhisimusi to 1 January. Ngokuthi angalithola yini bandla ngamkhanda emakoti alungele umini. Imele isikhathi sibambe sinemakholwa lebesizivutha January to December but nyalo sine-stress ukuthi emasazi lawathela ngani inyama ikabuya
Sesikhohlela ukuthandaza. Into okufika isinokile. Kwenema yonke into sikhohlela ukuthandaza. Inhliziyo ayinayo zwini, inhliziyo ayinamthandazo. Kude lokho naka ngabuya kuJesu. Naka ngabuya kuJesu. Lamalanga kakhulu lamfakazela mayisisa ngomgomane. I believe lokuthi statistics crime rate lokuthi escalate kakhulu malamalanga. Iphende bovihlala ibhale njalo edesini ikureport how much more it's ngomane. I've seen la outside areas sekhathe ngopolo phathi. I believe lokuthi kunene kurekhodayo emakhaya ngale nyanga alilali lenyanga sathana ubambe ukuthele ingodi letishathu samgogo kule nyanga. Irate yabantu abafe kubaqhweni kule nyanga lena inene kule nyanga tonke leti December, the month of December. Izinga lebantu abanatha ubona from babane to stay angathi ngengaqaphe emaveni abhebheseke makaseshwana. Asapaya tshwana la mama wena tipoti la mababele asona bole powerhouse kwa mathapo ethatha batofaka la mimamo wena. Now tell me where is the generation of God? Sikuphi lesizwe saNkulunkulu nangabe wena kanje. So siyabonga uNkulunkulu ukuthi mina nalamhla sithetha umesikhaleni uthi uNkulunkulu evini yakhe sekuthe nabonye umuntu emhlabeni ohlakaniphile. Ngibona ukuthi namhlanje nawe sibe ngabahlakaniphile. Sathi sitawayelele ma preparations za Christmas because Christmas asimati ukuthi uthe nani. Amangena. Lokuthi December nangabe uyinyanga yokuthi sikhumbula kuqala kwemsebenzi why ube so horrible manje. Because December manje siyenyanyela na uyinyanga lakhona lelizinga lekungena kwebana abarejistwa embusweni wasathane inyanga lakhona lelizinga lineka kakhulu embusweni wasathane lakhona kurejistwa khona in dozens of Christians. Manje emakhola nathe arejistwa ngenyanga le embusweni womnyama sekubamwe lokho sekwenziwe ini sekuboshele sekwenziwe ini kunekakhulu. Ukabe wena be careful of these days. Lamalanga asayana kuba ngemalanga lapho bantu solo abasesesana nekusela in public abasesabisho nesolo ukuthi sibangabona abantu ukuthi base most especially lo muntu kubaleka kakhulu ngalo December ngalo kubaleka kakhulu. It is a month by the youth to igqoka ibe segative kakhulu kule nyanga ithi igqokele isama uyashisa inyanga. Now I tell you ukuthi where is the church ungawendela. Pastor, it's a serious thing. It's a serious thing. Ngiyethi ngiyakubonga Nkosi ukuthi la gogo ndwalo Dlamini ngokonzalo leli vangeli bambile sazakukhaza sasengilo. But now tell me kulesithula lesingithi lesiphethe leli vangeli sithethe ngokonzalo ngitshele ukuthi bantu abethu bakukhaza sasengilo la ngokonzalo yini na batalakhaza sasengilo yini na unayeka phone lokho lakho ubona the way abazama ukungena bashintshe isystem yasebandleni ukuthi ufuna ikhondo kanjani. Baqhamuka lengoma dabo, baqhamuke ama-dress code abo, baqhamuke nema-new styles each and every day. So bazama ukuthi bathathe lebandla ligcine likhona sasa lingadi balisuse kule focus yakuNkulunkulu. Uyakukhumba December whereby abantu balahlekelwa livangela uNkulunkulu babo liyahamba livangela. Uyubonetika na uthuthubuka labanye bazalwane nobatiko ubabuke kuma status abo bangani ukuthi
Lokhu kudala injabulo kuyitsitsa indzawo le. Akekho nje ngaphandle uyenza kwenje. These are days bazalakho afuna ukuthi sibambisise ukukholwa kwethu. Live la ngoNkulunkulu lithi asisimo lesingawadi emanthini asathana. Lento la ifanisa lena maholide ufaka ukuthi bantu batawuthini yini nangabe bakhetha kakhulu. Batawuthini uma phela ngabe ngingabonakali ngosa. Batawuthini uma phela abantu abangabonakali basoke from head to toe. Batawuthini bantu nangabonakali imhlaba yemukula ebaleni. It's all about ukuthi solozana kubanjwa nezinga lelidzinga imali ya January. After January sibe sesibuya singasasidzi sililo samabongo sepilo lesitende thine tona mabongo. Sesithatha ukuthi angenelele lesimo sethu. Amen. No. Angishumayele ngoba khisimusi. Angishumayele angimoni khisimusi. Angimoni khisimusi. Kepha we should be very careful. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ngijuli senkosi othandweni lwakho. Yambi sukukholwa kwami thatha ukubonwa nabongo kwami obaba ngiyavu obaba ngijulise the book of Samuel, 2 Samuel, Samuel Lesesiphila, chapter 21, verse 15, we are 20 verses yathandaze kamenda Jesu. Incwadi Samuel Lesesiphila, chapter 21, verse 15 to 20. Waphinda futhi wabheduka impi emkhathini wamaFilisti nema-Israyeli. Davide wehla kanye nemabutho akhe wayakulwa nemaFilisti. Kwathi kulesinye siwombe Davide wase uyadzinwa. Lesinye selithwaga lakaReva ekwakuthiwa Mkhwanazi sasiphethe sikhali selithusi lesasinesisindo lesingemakhilogremu labengaba 3.5 sihlome ngenkemba lensha. Sasicabanga ukuthi sitamulala Davide, kodwa Abishayi waseruya welekelela Davide wagadla lesithwaga wasibulala. Lamadvodza akaDavide afunga kuye athi, ungabobe usaphuma nathi uyakulwa impi kuze ungasicini Sibane saka-Israyeli. Emva kwalokho kwaba nalenye impi yemaFilisti eGobi. Ngaleso sikhathi Sibekayi wasehusha wabulala lesinye sithwaga lekwakuthiwa nguSiphayi, lomunye webatukulu baReva. Kwaba nalenye futhi impi nemaFilisti eGobi lapho Mkhwanazi umsa wajayiri umeluki waseBhethlehema abulala khona Goliathi waseGathi.
labe nesikhali esasimeluthi lolwalunga ngemibulawo lwembongolo yemelulu. Kwaphinde futhi kwaba nalenye impi yeGathi. Lapho-ke bekunalesinye isicwaga lesidze sasinemino lesithupha, sandla sisinye netintwane letisithupha lunyawo lulunye, kungema-24 sekukonke. Naso bekungumntukulu waRefa. Wathi nakenzelela ema-Israyeli, Jonatani umsa waShama umntakabo Davide wamsukela wambulala. Lapho-ke bobani babeyimiyalelwane yaRefa waseGathi bafa babulawa nguDavide nemadvodza akakhe. Amen. Postadazele make masibulu. Baba wethu engcwele, Baba Thank you, wethu Jesus. Thank you, Father. Baba siyabonga, sibonga umsa wakho. Sibonga lifu lakho Nkosi, Sibonga Nkosi, lakho lelingena kamoya. Sisabonga wakho asemile Jesu Kristu Nkosi. Konke Nkosi bekumele akwendule ngelivi lakho egameni understand that you are about to speak to us. nathi Nkosi We siyadicela are listening to your voice Sawa by Nkosi the way lakho in Jesus' athole name. Nkosi umhlabathi Lord God, ovundile njengoba revive us with your word, renew us, restore us with your word. In the name of Jesus, we glorify you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mighty God. Thank you, God. Silalele Nkosi, siphe Nkosi emehlo akamoya, usiphe netindlela kamoya, sivule Nkosi, sikhona Nkosi ukuva livi lakho, sikhuluma nathi empilweni yethu, akwendeke kuhle bempilo lakho. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lasifunza khona bazalwane, sitawungena emthandazweni masinyane egameni laJesu. Sifunza ngempi lebeyihlasela isizwe saka-Israyeli egameni laJesu. Le mpi iBhayibheli lithi kwaphindze futhi kwaba khona impi leyasuka phakathi kwesizwe sema-Israyeli namaFilisti. Ngilokusho ukuthi le mpi beyingaqali le verse 15 but bekuyimpi lebekade beyiconnecta kuleli lebeyisuke iqhubeka egameni laJesu. La sifunza khona abazalwane sikhanza ukuthi kunemagama lavela ngelicheme leting4 la sikhanza khona ukuthi isizwe saka-Israyeli sasisive lebesihlala njalo ngekudidifenda ngekulwa egameni laJesu against ithatabo or else kwakusive lesi lebekade besiqhuludwa mihla yonke lesi ngoba lesiqhaga lesi kuvumbuka lesinye sinqoba lesiqhaga lesi kuvumbuka lesinye egameni laJesu whereby we are learning lokuthi empilweni yemizalo lokukholiwe ngusimakathe lo mukele Jesu abe inkosi nemsindisi wempilo yakhe impilo lenabathandekayo lele liqhaga letihlukahlukene egameni laJesu impilo lena yekuphila nekunqoba njalo iqhaga day after day egameni laJesu until aze abuye Jesu. Hallelujah. Lapho ebusuku ngifuna sikhulume letuka lamagama lapho nabafundi bakhe kuverse 15 bakhuluma bathi egameni laJesu wena Nkosi Davide awusala uhamba nathi wena ufuna lesibane sicime hamba uyohlala ugade ukuthi sibane sike njani singaqini sihloko sami lapha ethamba egameni laJesu singabathandazi ningasho ukuthi ungasivumeli sibane sakho siqinywe Ngunatikhatsi Lesesiphila egameni laJesu. Hallelujah. So iBhayibheli lithi-ke kwase kufika isikhathi la khona yabakhona impi leyeda egameni laJesu nabayilwa koDavide lesingisi lithi once again the Philistines went to war with Israel, and when David and his men were in peak of the battle, David became weak and exhausted. David became weak
weak and exhausted. These are the days that khona bathandekayo la start khona siyafika ngala egameni laJesu Kristu wasenazo khanze ukuthi uthe uvikile wavika kamakhelwane wavika Nzili egameni laJesu lelisinengiso wanathi uyafika ekhaya lakho wakhanza nakhaya lakho futhi bantu abakho sebalethe into lesinengiso endlini yakho noma ekhaya lakho imamalanga bathandekayo noma insuku leti ekhaya njalo ngekuvika egameni laJesu ngoba once wamanqobi bekungaviki egameni laJesu you will become weak and exhausted. Hallelujah. These are the days bathandekayo la khona lesibonakaliso noma leseteka kubafundi baJesu ukuthi bathandazela egameni laJesu umphana but wangaphili egameni laJesu ngemalanga la lokho ukuthi each and every one of us egameni laJesu when the church is weak and exhausted ungakhanza ukuthi we cannot be able to pray for someone ogulayo aphile kulamalanga lesipila kiwo. Why? Because Sibane sethu sihambela society kwele isinengiso sakho yasesiqinile asela madoda wena David ungasahambi natsempini wena utawusala ugazi ukuthi Sibane singaqini. Hallelujah. So whensoever nakude khona Sibane kuba nebumnyama egameni laJesu. So when you are a Christian ungayimaintain empilo yakho lokuthi lesibane sakho asingaqinywa egameni laJesu to last after things egameni laJesu to desire after carnality egameni laJesu. You need to keep the lamp of God inside your life burning, giving you light egameni laJesu. Wheresoever you go ungabi umuntu ohamba uwa ekithikithini. Why? Because you have the light in the name of Jesus. So kule magama lemathanza bola egameni laJesu. We all know bazana ukuthi live la nkulunkulu la kukhuluma khona ngabhola yathi egameni laJesu la khona story sakho yakhe sivela ekuthenini David afike asinqobe lesitha noma kumbe lomphudi bekade amelele lesizwe saka-Israyeli lapho iBhayibheli lithi wabutha imajele asihlanu egameni laJesu nakafika akhanza kule battlefield Goliath uyeta ihlekisa sizwe saka-Israyeli egameni laJesu. We all know ukuthi Goliath waqala wagcina lapho empeli David asamnqume inhloko yakhe sithumbu sakhe sadliwa ngemanga egameni laJesu. But here we come again, we come across a scripture lapho nasimveta naGoliath. uGoliath bazalwane, once you become a believer abapheli kokonzana Goliath Satan uyakuvusa. You will kill this Goliath emsebenzini umkhanza vukile ekhaya. You will kill this Goliath ekhaya umkhanza vukile esontweni. You will kill this Goliath esontweni umkhanza vukile egameni laJesu ekhotsheni yakho. So yini bazalwane lelithi lapho ebusuku singakaphumi asatini ukuyibo ukuthi njengoba kulamalanga labhizi kangaka naSathane ubathumele kuGoliath bakhe iphakade utithuthisele abakubuyele kanjalo wasolo bavutha enkosini. Hallelujah. Praise the living God. So we need to be careful bazalwane ukuthi kule insuku lesiphila kilo lesibane sethu asiqhinywa ngunatikhatsi sazela tidekile watidekela ukuthi nanoma ngambani akatithathele kube kwamasithathele. But these are days lapho khona ukuthi sithi uNkulunkulu noma sekutheni na yenda ukuthi emandla ame akhole kubaba Sibane singaqini empilweni yakho. Once aqima Sibane utawubuya ngaJanuwari ubuye usitshela ukuthi kusono ngani. Utabuya kube nemibuto against the word of God ukuthi yena uNkulunkulu abekucabangile inakathi egameni laJesu. Why? Because umuntu lofike waqhinyela Sibane sakho ngalama holiday aDecember wangena eventelini na ubuya sobhodla sono into losonayo sonemibuto sonepoltini soya agriwisha ngelithi la uNkulunkulu. Why? Because so there wena khaya ekhansi empilweni nawo ufike kwaqhinywa unama holidays yakini. Engathi ngaqinisa lapho ebusuku ngithi ungavumi ukuthi Sibane sakho singamphinya kulama holiday party. Yenda shuko ukuthi uyahamba uyakuhlala endaweni laseke sicime khona. Bathi asila masotha kaDavid wena awusayi nathi empini. Meaning lesibane bazalwane sitawuqinya ukuthi kulama holiday lapho utaba umuntu losekudina egameni laJesu. Uma utaba
ulanyaweni egameni likaJesu kulamaholide akabantu ukuthi ufuna ukumaintaina Sibane sakho ukuthi singaqini let me assure you angeke ubuye solo uvutha egameni likaJesu na utahamba konke lamakhaya wavutha katindzaba lapha nalapha yakuba nguwe tipakazwa nguwe kulandwa wena kuthiwe Mkhwanazi Mkhwanazi walendzaba yakasibani ukuthi egameni likaJesu kuthiwa kunemfene kuthiwa kunemphaka Mkhwanazi uyahandi egameni likaJesu but you are claiming ukuthi kulamalanga you are trying to keep yourself under the light of God. Let me assure you this. Angeke ukhona ukuzabula kulento yokuthi ucinye lesibane sakho uma utawuhamba ungena lapha nalapha kunesikhathi bazodekhathi ukuthi sibe secret sifihle kwathini egameni likaJesu. Lithi laNkulunkulu lithi Jesu asasemhlabeni enta iministry yakhe lithi laNkulunkulu lapho ukuthola khona indzawo letimbili egameni likaJesu. Nawe ungamtholi asengathi athandaza utamkhatha lebafunzi bakhe tsila ushumayela iCrowd noma usethempeli but utamkhatha enomsebenzi wakhe lokuthuphe uyathandaza nanto uyathandaza uhamba uyoveta ithelo lokuthi abendani engathele. Praise the living God. Nasathi-ke lamuhla uma singathi sifuna sisinokwanda nguphi lasingathola khona sisinokwanda nasingathi sifuna umzali walamuhla ebabadini onke lakho leSwatini bazobe balamuhla kuleli khasi labo khisimusa lamaholide batawutholakala etindzaweni lakhona Sibane sabo dinawucimeka lula. Why? Just because bathi siwumaholide sifuna kujabula egameni likaJesu. So we need to be very careful as I'm explaining lesibane sethu egameni likaJesu lesingaphakathi kwethu lesithi laNkulunkulu kukithi lokuthi sifuna sivuthe noma ekhaya. David wahamba kusala wafuna hamba nalabantu because this is verse 15. David became weak and exhausted. Once you become weak and exhausted hamba phela kuye ekhaya ingathi bayambona egameni likaJesu lamaphutha ukuthi yakhe David ayisasiyo njengoba isolo injalo idzinga kuyawuinfuza kuyawubuda isuse sikhumba lesidala ibude ibe kabusha ayihambe isale iye ekhaya. Lokuthi akwethu lapha egameni likaJesu sithe kawuthandaza la sithi sokuthi sitofuna ukubuda sitofuna ukuthola imali ekuthi lamalanga lesibili noma sesagcile khisimusi lamalanga aqhubeka letiya egameni likaJesu ukuthi bantu bangaphila sinobe bangaphila impilo yobonakala. So lokuthi akwethu enzaweni yekhona laNkulunkulu sithe kutokokhela lesibane sitosijajisa sitosugqwabisa ngemafutha egameni likaJesu ukuthi noma kuta imimoya lenganani but singabi sibane lesitawucimeka lula. Dinawucima tibane ngabala dinawucima tibane ngajana ubaleke livezi hamba ukuthandaza ema deposit slip asabhekane nawo ukuthi hambe ebhange ebhatalelwa nesikole dinawucima tibane lithuba lokuthi the little you have save it use it profitably. Ungafuni ukuthi ufune kuhamba kumabhekhi field bamaleda ukuthi akahambe ayoba enzaweni laba exposed because uweak. Hallelujah. Kuba weak wakho egameni likaJesu before you become weak kama iJosi yakho ukuthi ufisile imvelo ukuthi ube weak or else ube uyohlala utoba stronger. Wena lokuthola khona bangaza ukuthi iqhaga bayaphincoba bayafika baqhubana khona yabo nabafika kunesiqhaga lidla uNkulunkulu lesikhuluma ukuthi sona sasineti imino egameni likaJesu lekade beyisithupha esandleni sinye in one hand lesiqhaga lesi so besina 6 which means all together the year besina 24. Meaning lapha bese sathane alethe sikhona semgcina asathembe ukuthi lesiphaka lesinisona sitamqedza nyanga Israel. So nale nyanga yaDisemba bazobe sathane ukhokhela lesiphaka lasethembile ukuthi lesiphaka lesisakwenza ngishole bafundisi sitakwenza ngishona bonke ukhokhela iprestivita ubuya ingasakwazi nokuqala ichorus iprestivita ubuya seyiphethe mthongo igcwele kubi nenkohlakalo nebonakala. Why? Because sathane ukhokhela lesiphaka lesina lesibhani senga-6 wemino egameni likaJesu nasibambeka yesentashoka ukuthi make mfundisi mbamba akabuyi kuposition yakhe sentashoka ukuthi umuntu omusha kulamaholide lakasimbamba akabuyi nebuthombi bakhe
lesiphaqa lesenzela isilive laNkulunkulu safike saba ngesivela siphethe inkemba lenkulu kade egameni laJesu, which means bese sithe awukenza ngaIsrael but praise you because ukuthi wabakhona Jonathan wafike wasinqoba. Ingasabe ebusuku ngasho ngithi you need a Jonathan in your life, you need a prayer in your life ukuthi how can you maintain ukuthi Sibane sakho sikaqhubeke. But mama Noah nabakuyenza kushela ngeNgilosi ukuthi batawukhulelwa into leyabakhathatha mama Noah bathi ukuthi yebo sesiyabona ukuthi sawukhulela sawutaka umntwana lokwehlukanisela uNkulunkulu egameni laJesu. Kepha inkinga lesinayo sidinge ukuthi utawukhuliswa njani. So bazana njengoba sisabekela Kristu waba inkosi lesizwe impilo yethu lesijimalo sikwade ufuna kumele ukuthi lensizwe ikhule ngawo ufuna sibuye evina kuNkulunkulu njengoba sevina kuNkulunkulu. Sithetha ukukhumbulana kakwabisa ngetheleni ikhona ikhwaka egameni laJesu nanoma abe sokhole for years and years but ikhwaka adikapheli. Hallelujah. Adipheli ikhwaka kulolu hambo lokukholwa ivuka mihla yonke adisho ukuthi uNkulunkulu akasekho but lithi wena maintain ukuthi lesibane saqina. Oh, praise the living God. Hallelujah. Glory to God. Verse 17. Kodwa Abishai umsa waseRuya walekelela Davide wagada lesikhwaka wasibulala. Lamadoda kaDavide afuna kuye athi ungabobe usaphuma nathi kuyakuba ini kuze ungasicimi Sibane sakaIsrael. Eningi lesikhathi bazalwane ndibane lethu ngidawukuthina nalokuthi sifike safuna ukuba abantu lesifuna ulamula imisindo le kade beyingasithi imisindo lengasifaki. Liyathandizwe imbayo tawukhanza ngisho nemakhola ayamfakaza amise TV lapho emabhokisini etikadongo le kwetinjani abeyeke ukufakaza indzaba kamakhelwane ebeyeke ulamula indzaba kamakhelwane awudifaki etintweni letingakudingi naletingakakubiki wena ngokuba utawukhinyelwa Sibane sakho. Ingathi bazalwane uNkulunkulu akasitha kunye nami phansi kulamalanga lakaswaphi like normal days. Ungabi khona weze kuyasinyakala, ungabi khona weze kusijuka ingqondo. Sive ngathi normal nangabe singamakwendi na sive ngathi asikabi bantu sithungi sesekhala amagabula asikabonakala enzaweni ukuthi akakakhulule emaphiketi a-3000 ngalo hebinyoni. These are days whereby Satan afaka kakhulu pride and competition. But uma utawakho ukuthi ufuna Sibane sakho singaqini angeke ugijime uhathe ngale dini ledikhona kula maholo. Hallelujah. Ungavumi Sibane sakho siqine kuna maholo. Ngemalanga pasala khona dini linene dingile kwathiwa timukelekile dini linene kwathiwa tisetayelo ukuthi tingendeka. Mind my words. Asoyibukele indlela akakhamba asareinforce ngayo uma sibuya 2024. Asokubukela indlela sonke sitabe sesihamba phansi ngazo. I was talking to my first concern. Moyo ngicela wakhuluma kumkani wathi phuma Facebook. Ashetisha. Kwathiwa phuma Facebook. Waphuma Facebook. Mina ngikhona Facebook because I'm running a business in Facebook as at the moment. La Facebook ezibhizi ngale page lami le business. Ngikhaza ukuthi kunentinto umuntu omusha licetha nya. Uqala ukuthi sonomuntu omusha ngathi sonomgogo. La ulaba Facebook. Facebook akasathini ukuthi uzongena lapha useshe umkhuba useshe emaphono upage nje scroll Facebook kana sabeki. I spoke to my son, that's my son. Don't know what Facebook, what's it? Ngathi Facebook ukusebenzela kuphi?
Ngikubula ukuthi usabona Facebook athi kude lokusebenza. Ngathi uthola Facebook into le-edify yakusebenzisa. Wathi kude amavesi mancane Facebook okuningi into lengavanga akuqala Facebook. Ngathi ngiyabona ukuthi une-idea ngicela ukuthi umduthelele. Uyawufaka mzona sokutsala sokhona uma uthi zika noma uvela kini lingakuthatha likufake ewele sokhona uma sokuqinile. Uyawumfaka Facebook. Now in your tender age as you are 13 years old ngicela uphume ngoba le age lokiyo itakulimata Facebook. Ngizama ukumbambisa ngokuthi lesibane sakhe asingayi empini. Hamba eDavide uyawuhlala ukaze sibane za-Israyeli ukuthi singaqini. Uyisaya yethu bathandekayo ukuthi thina lesinye abantwana sibalandzele ngokuthi babukelana nabantwana nasingekho. Elicingweni lapho kuhamba njani. Iphethile mntana kamele mina engayathi. Iphaswa njena kamele mina engayathi. Why? Because ngibambisene naye ngoba uweak egameni lakhe u-exhausted. Weak and exhausted. Sathane utawukhona fike amthathe lo. So I need to assist my daughter or my son ekuthenini lesifane sakho singaqini ufuna nabo ukuqhamuka. Sikhuluma abantu abazalwane lesibonile ukuthi ine-effect kulamalanga la. Mfowethu. Kunebantwana lesibandiko sabakhomba ngekhanda sithi nawe siyamati watalwa ngaphisimusi. Whereby batali bebatsakwe bonke abantwana babhuza etaladini bahamba bathi bayajabula bahambe etaladini kwendeka tika ngemalanga ekujabula kwebatali kwase kuba nehlekelele ngakusasa abantwana babalesizwe. Ngemalanga laka ufuna ukuthi libande ngathi nalo belingabese seliyema libe lesiziqe ekuthenini yebasi ngema ngamubi ngalilivi kunasisithula lesigwegwile lesonakalako nasilesiqhubeka nephupha sisa sokuthele emgodini. It's very serious wasana. It's very serious. Ingathi Davide uyababona lamadoda akhe nakasahledi le asahledi khona aye empini lesifane asasetha emafutha sesiya ngokukhanya kakhulu asethe emafutha siya ngokukhanya kakhulu. Ingathi uyababona ukuthi ngiyabonga ngokuthi ningijisile nangijisela ukuthi angiyosilinda sengaqini ngoba kuqina kwesifane the devil is attacking. Praise the Lord. You believe that ulithi singamniki sathane lithuba. Hallelujah. Namaola ngoba lesiyalo wakhe simusi akameli sebazole sabeze sesivala emabhayibheli. Sivala emabhayibheli. Sinike abantwana nibekela phesha ifuni ngalibona kunyaka lodala. Libandla linendlela yokukhona uNkulunkulu nangekusila abathandekayo noma lo lesibili afike kula maholide lo lesibili uyamjoyina mngenene. Sekujubula ithole. I wish ukuthi ngabe lo 25 wake waba ngalesibili belingazila ibandla. Mkhwanazi. Njengoba libandla laseshalo njalo ngalesibili liyazila. Libandla laseshalo njalo first 3 days enyangeni iqala liyazila. Lo 25 nangabe agungele kulesibili singazila nangebasa. Kubovu kunjani masaladi egameni laJesu lonke into isethi ungazila yini. It's serious wasana. It's serious. Uyalandeleka nethombe. Christian the very elect ones bangamkhetha udla kuNkulunkulu. Bangathi understand what uthi amshalo umntwana uyavusela ngako-level emini umkhandlo umntwana uyavuka uyahlafa umyosa but libandla lithe izilile. Now ubuka lesifane sitawuhlala kanjani singaqini whereby wena ukhomba ngalo sebalende ukuthi uNkulunkulu kuye ucasually you are partially God. You are not permanent God. Because when you are permanent God kude lokutawuku overtake uNkulunkulu ukuthi namhla utawu-understand uNkulunkulu utawu-understand namhla ngisimusi namhla ngisimusi uyosika. Praise God. Bazalwane lenzaba lena yindzaba lebita ukuthi kube nemgogodla. I won't forget ngangivakashile ekhaya eSkhwahlande.
Nangivakashile ngavakasha ngisanatha ngisabhema ngisengiyabona. Njalo ngayephinuye ukubhalisa ilist yasho ukuthi ufuna ini ulanda ukuthi iphishe. Bese sekuyentiwa kokulolela. Mase ngiyavakasha semsizisile. Yeka ilist. Kwathiwa sesibhasa kunami unathana. Ngathi khona. Evele ekhashana liba nalishela eswatini. Lapho nami ngedwa khona bemakhona khona njani uqhamuka. Ngekuphi ngisemaholidini ngisekhaya nefamily yami. But I stood the ground. Ngathi hayi ndawucela ukungasiliphi. Why I was protecting ukuthi nami sekuvukele akungasaqini akungasafa. Amen. So nami ke utaba umuntu lo ngasifihli lesibane sakho. Praise the living God. Nami kulo lesibane sakho usisithe. Utawula kanjani lesibane sakho because once aba exposed emoyeni sawuqina. Hamba uyawukhatha sibane saka Israel sizimothi. Nami namhlanje kanjalo mashalo lamahlekseleni. Asambeni siyawukhatha lesibane lesehlitweni lesizizwe singakini. Bayekuhlupha zabani. Ubuhlungu sovuka ekuseni. Uvuka empenzele lokho. Bayekuhlupha. Uvuka ekuseni. Uvuka sokuthiwa wena ukuthi bokaze ulelela kuqhathwe. Utolela utelela konke umzana wakho. Labanye lelo ngikhuluma already labanye bazalwa namhlanje bathandana. Lelo bayempela inyewe ukuthi baze bahamba bayakhashana komzana. Abafuni ukubona abazali bakhona nabenza wena ngakho. Dinga abatako siyawudiba ukuthi bekwendekala nenhlangano. Bekwendekala ebalobahasha ahlanza. Kuthiwa make masibukana zaba bengabe nokuhlala. Basiplanela sono. Bangakuthi bangamane bashiye ikhala kubantu bovakasha kamalume because abafuni iphazanyiswa ngomkhwanazi. Kanti umkhwanazi abanali bakho. Ikomiti enalibakho. Umpostoli akanazulu, so akanazulu, asinazulu azala. Le manya lesifunzayo imanya lokuthi sitokwenza lamafutha. Ngikakhuluma ngathi enhlanganyweni bathandekayo ikhona i-allowance yakhona. There is a sitting allowance. Buda kwakho enhlanganyweni awukadelete. Ukhona uNkulunkulu la takusisela khona ukuthi unqobile udluthulile wena emthandazweni wafike watokukhona. uNkulunkulu umkhulu wona lo. Ingakho la madoda azanele phelo egameni lesakho waphilisa awakhoba uthambani ekhaya. But wathi hambani kuba priest. Examine ukuthi seningabuyela impilo ezivele but hambani ba priest. Ingathi ukuthi yonke into bazale befuna siyele asambeni siyokujula uNkulunkulu ethembelini. Lapho umpriest akahlala ekhaya uhlala ethembelini. Asibhekele imali esibathi. Sesithandaza. Qaphela bazalwane. Uphumele sithwaka. Sekugcina sasathani kangakanani. Lesina siswe mino sandla sisile. Nalapha sina sisi. Nasemnyaweni sina sisi. Sibamba kanye umbonjo wasikhumba. Ungavuma ukuthi uzufike lesandla salesitha lesi salesithwaka lesi. Funa ungabuyi. Funa ubuyele ngozulu lo thathe regret impilo yakho lonke. Ubuye sobuya letifo. Kulabanye abantu abethukana ukuthi azale usivale emehlo asinaki lokuthi why kunehlobo letika nobhathi umntanami egameni laJesu wahlale afuna ukuvakasha kagogo. Banda abantu abavakasha why kube kagogo. Why kube kagogo. Ibasi umuntu akasivule emehlo. Nalabana lasebeka ukuthi sibakhulise ngekwendlela ilidla. Sikhone ukusheshe sivimbe ukuthi ibada yabo ingaqini ngenxa yokubanani kwethu. Basikhone ukuvimba.
nami semthandazweni wami ukuthi sisanda amaholide awuyeke ukuhlala neNkosi nefamily yakho. Angathathwa ngumjumo walelifa, angathathwa ngumjumo walamaholide. Bantu nyalo ngendlela banatha ngayo nyalo, banatha lokweqa ngendlela lesesiphila ngabe kunatha nalabanathayo kulamalanga la batawunatha baze bebe baze bahlanteke. Umoya wasathane ufike ngesixhwaga lesina 6 wemini. Iphele imali yabantwana, iphele kwabafika ekhaya, iphele bavuka mntwana, iphele inyanga imali yabantwana. Ube exposed kulesixhwaga lesina 6 wemini. Safike sakubamba kwamaphupho. Bathi babonge uNkulunkulu lapha ebusuku ngokuthi Davide lesixhwaga nasi siseqedzile ngawo. Kwaba khona Jonathan wafike wamxhomela. Ukhona uNkulunkulu amasixhomela, ukhona uNkulunkulu uyasivikela wethu ukuhlala sikugcinele isibani sethu singaqini.